Kako preživjeti udarac sa munjama, skakanje nisko kao lovac u bejsbolu, donji što možete. Šta je bliže, vi ste na zemlji, manje je vjerovatno da ćete biti pogođeni munjom, ali nikada nemojte leći. Ako vaša kosa počinje da stoji na kraju ili vaša koža počinje da zvoni, udarac groma je neizbježan. Odmah se uhvatite u skrivenu poziciju, međutim, munja može da udari bez ovoga upozorenja, postavite ruke preko ušiju da biste smanjili gubitak sluha od glasnog udarca groma koji će vam biti jako blizu. Jedino što dodiruje zemlju treba da budu loptice vaših stopala, munja može prvo da udari u zemlju, a zatim da uđe u vaše tijelo. Što više minimizirate svoj kontakt sa zemljom, to su manje šanse za električnom energijom koja ulazi u vaše tijelo. Dodirnite stopala zajedno, ako struja iz udarnog udarca ulazi kroz noge, to pokušava šanse da struja ide u jednu stopu iz druge, umjesto u ostatak svog tijela. Ne dodirujte bilo koji mogući provodnik. Najbolji način da preživite udar groma je da izbjegnete da budete na otvorenom na prvom mjestu. Koristite pravilo 30, ako nakon viđanja munje ne možete računati na 30 prije udarca groma, ući u zgradu ili automobil. Nemojte da izlazite napolje do 30 minuta nakon posljednjeg udarca groma. Ako ste uhvaćeni na otvorenom i ne možete da pokrivate tokom oluje, tražite sklonište na niskom području pod gustim rastom malih stabala. Ipak ne stojite suviše blizu njima. Izbjegavajte visoke izolovane objekte kao što su visoka stabla i jarboli, pošto munja često, ali ne uvijek, teži da udari najviši objekat u nekoj oblasti. Ako ste u otvorenom prostoru, idite na nisko područje poput doline ili oluja, ali budite upozoreni na poplave. U svim slučajevima izbjegavajte bilo kakvu veličinu vode, jer voda je provodnik električne energije. Ako ste uhvaćeni na otvorenom i vidite znake da je udarac groma neizbježan, vaša kosa je na kraju, vaša koža trne, čujete zujanje, klizanje, šištanje ili pucanje zvuka, ili vidite mentalne predmete koji emituju neku plavo-bijelu sjaj, ili jednostavno mislite da ste u opasnosti, odmah preuzmite narednu poziciju da biste povećali svoju šansu za preživljavanje ako grom udari direktno ili vam se zatvori. Kada se struje prinude da prolaze kroz druge materijale prije nego što elektriciraju tijelo, izgube se neke od njihovih izvornih energija i toplote. Donekle ublažavajući posljednji udarac, nije iznenađujuće onda da su najgori dijelovi udara direktni udarci, da bole opekotine na površini kože, ponekad u groznim ali sjajnim obrazcima poznati pod imenom light bearing, ali i prekidaju kardinalsku i nervni sistem tijela koji oslanjaju se na vlastitu električnu signalizaciju tijela kako bi funkcionisala. Iako to predstavljaju nesumnjivo ozbiljne fiziološke povrede, oni nisu tehnički smrtni osim ako ne zaustave funkciju tijela u potpunosti, i to je iznenađujuće teška stvar. 10% ljudi koji umiru, to su prilično brutalno u električnom zahvatu srčane akcije, to jeste, njihova srca se zaustavljaju u trenutku kada su pogođeni. Drugi će proći nekoliko dana kasnije jer nepovratno oštećenje mozga onemogućavaju održavanje funkcija u tijelu. Florida doživljava znatno više udara, gromova, smrtnih slučajeva i povreda od bilo koje druge države. NOAA je na Floridi zabilježio prosječno 1.400.000 udara groma godišnje. U regiji Nova Engleska obično dobijaju relativno malo udara groma, a Kalifornija uprkos svojoj veličini dobija samo 85.000 udara groma u prosječnoj godini, uglavnom zbog blagog priobalnog vremena. I nijedan drugi region u svijetu ne vidi više munje od centralne Afrike. Jedan mali afrički grad, selo Kifuka u Demokratskoj Republici Kongo, udari munje bivaju oko 150 puta godišnje.